Debaş temaşavan xwebûnê ji bernameya mijarek û mêvanek em dîsa borenin vê carê jî em ê Newrozê binirxînin wekî zanin me Newrozekî pir bi coş û kelecan û tevlîbûnek pir bi zêde me pê xwe heşt ew kelejana wê hêj berdewam dike bi taybetî li rexmê ku hikûmetê û dewletê xwest asteng bike û nexwest pîroz bike jî gelê Kurd bi yek dengî bi yek rengî û bi biryarê xurt û bi coşek mezin Newroza xwe pîroz kir. Bi taybetî li Amedê dewlet bi biryar bû ku nedê pîrozkirin lê bi taybetî pêşengiya jin û ciwanan de pênc bend û baryer hilweşandin û çûn Newroz pîroz kirin. Em ê van geşetanan bi parlamenter û hevberdevka Meclisa Jinan ya HDP birêz Ayşe Acar Başaran baxin. Birêz Ayşe hûn xêr hatinin. Bas ben baş. Dîsa Newroza we pîroz dikin. Bas Newroza we jî pîroz be. Nihat hem li Êlihê hem li Şirnexê hem li Amedê û fînala Newrozê jî li Amedê derbas kir. Em dixwazin tu wê kelecan û coş û peyamên ku te ketin pêş hinekî bi me û hunerê me riqanan bikin. Dîsa ez Newroza we û bi hemî gelê me pîroz dikim. Ya bi rastî ev kelecan ez bema demek dirêj bû got dest pê kir bû yani ji heştê adarê dest pê kir em berî heştê adarê hatta bi destpêka xebatê heştê adarê û kelecan hem li bajarê Kurdistanê hem li bajarê Tirkî gelê me de bela bû. Heştê adarê jî pîrozbayiyê pir xurt hatin li Darxistanê, li Amedê, li Îstanbolê, li Enqerê, li İzmîr, li Şirnex, li Batmanê, li bajarê Kurdistanê tamamî û dîsa heman demê de bajarê Tirkî. Li Kurdistanê me bi wê demê bi ji tê jare me wek mesela jinê bi hevpar pîroz kiribû li beşê Tirkî jî bi platformê jinar û çepgir û feministê jinare. Ya bi rastî ew kelecan, ew hêz, ew moral herikî qadê Newroza jî yani destpêka Newrozê me li pazdê adarê li darxist heman demê de nava heftakê de her ro bi rastî di bajarok li gunda agirê Newrozê hatin vêxistin. Ev agirê Newrozê berî elkê belkî bêşeva jî pêket li gundan pîş heştê adarê dest pê kir. Rast e. Ya bi rastî îsal ya her tim ji xwe em zanin yani rojan Newrozê an jî Newroz di nav gelê me de hem kelecanek hem hêzik hem coşkê pêş dixe ama ev Newroz cudatî wê hebû bi rastî jî yani ev ya demek dirê jî bi rastî li hemberî tundî û êrişa rûbirû dimîne gelê Kurd û divê Newrozê de jî bi rastî ew hêstê wa derketin pêş yani gelê me bi va ew hêstê wa got li hemberî destlatdar li hemberî dewletê li hemberî îtîfaqa AKP û MHP got pêş ketibûn bi rastî herikî qadê Newroza ew hêstê wa got dibin wê çıkandinê paşgav navêtin ew hêstê wa netewî bi rastî jî pêşketin yani vê Newrozê me dît got cilê netewî li her ciyî jin ciwan zarok bi cilê netewî hatibû xwe xemilan dibûn hîn berî got Newroz dest pê bike amadekariya wê kiribûn çekî wê çawa biçin wê kîre biçin wê çekî jî cila li xwe kin yani bi rastî ev kelecanek mezin bû min got cudatiya wê ew bû Gel xwe bi xwe rêxistin kiribû. Newsa? Gel bi xwe rêxistin kiribû. Gel bi rastî me xebatê xurt meşan ama ez bawerim qet xebat nehatibûna kirin jî qet belavokek jî nehatibûne bela kirin jî ji xwe gel bi xwe Newroza xwe pîroz kir wek tê ji anî ser ziman berî got destpêk werî îlan kirin deklarasyona Newrozê were parve kirin jî nav civakê de gelê me Newroza xwe pîroz dikir işte agirê xwe Newrozê vê dixist hat cem hevgovenda xwe dikir daxwaziyê xwe tanî ser ziman em bi rastî me got yani ev demek dirêj e êriştên pêk anîn ama divê Newrozê dîsa dan nîşandan got ev êriş vala derxist gelê me vala derxist bi rastî jî gel bi pêşengiya jin û ciwana vê êrişa va êrişa bi tevlîbûna Newrozê bi pîrozkirina Newrozê hilweşand yani dewlet digot em ê plansazê hilweşandinê çêkiribû di 2014 de digot işte em ê gelê Kurd bikin ku nikaribin carkerî bi xwe werin û bi xwe birêxistin bikin werin cemhev daxwazê xwe û hêstê xwe bînin ser ziman bi rastî jî me dît got divê Newrozê de dewlet plansazê dewletê hilweşiya têk çû di adawiyê di qada Newrozê Amedê bi sedî sed xwe divê danîşandan ama berî wê jî me pir bajar û ku navçe de me pîroz kir bi rastî jî sermak dijwar jî hebû yani
ده سرما براست پر سرما بو برف بو سرما بو يعني عم قال نسرماي ناس كر نجا برفي الشعبي واديد دما قوم ادقو برفه ادقو تشنابه باش قونا بارانه برف نامته نفس كري كامل دورة عقرنا بروزي وقوان ديخو كرم ببن يبراسي أب هو هستوا هز دامجي كجان دامجي تما الشرنق از تولي عشرنقكم الشرنقي برف وفرتونك مازن هبو بس توليبون جن جوان زارو كيم نبو توليبونا كسجي قاعدين بروزي فالا نكر لالكيجي سرماك هبو اللي باجاري سرحتي بحمار الجواريشي يعني أما كس قاعدة بالا نكري براستي إيريش تنجي تشيبون يعني البرجيا بنشعف كرن تشيبون جبرجو جلينا تويل خكربون وانا خستن قادا إيريش هاتن بيكان دولت قد أخواس كرجو أم بين بروز برسي بيروز نكنا أو زان كارن لهم بري بيروز كنا بسكنن أما برا نخواس كوب برسياوي ورقيا كرن نازي برسكم يعني بتهويتي بلكي كود آلية فرميت الدستور دانجي لید آلیه فیلید هودا به هر آوای آستن بکی یعنی آمد مدید پنج بند سر بار کردن و دیسا خواست دک تخم کنترل خواستن کو رز نگرتن یعنی هم به آستنگی بچیب گردن چما بتایبتی نخواست یعنی آلیه که دستور دل آلیه ناستنگی اندر یعنی الماجر وی کچمو و چه خواست يا تشاوت خواز جو كان نفس سينوري خود بكره دا خواز كر جو نبروزا مج نفس سينوري خود بكره جو ازي فرميته إذن بدم اما لغور سينوري من نبروزي بيروز من تشاوا گوشت البري باجارا واليا انجي پیشنگ دولت جي إيصال نبروز لغور خود بيروز كرن براستي جين وينه عجيب شي دركتن يعني او چاندا آروشلاتا نابینر پیش بو یعنی گوری خوشت نوروز پیروز کرد شپارت گور نوروز او پیروز کرد گوری سینوره ما بن اون کارن نوروز پیروز بکن گوری سینوره ما اون کارن ورن جمعه و من واس سینوره بری واس سینوره اون کارن فکری خوا سکنا خوا بدن دیار کرن یعنی او جداتيا نوروز نتخص مدركم بيش براستي سل آمد مجالم بريفيتي تمام باجارتي دشي خاص بسري ده اشتن استوغاني جوجبو برز اجالان هاتن آبت نتخصن جو بيش بكبني وخيا كرن جبر ويدا ما جو اشتن استوغان ده هاتن آبت آمده دنگه سترانا بد کرن موزیک بلند کرن خواستم گویی دنگه نه بیستاندن تشتغل لگوری خواهد تفرمیت ازنه دانه اما از باور نگوری فکری واد گم ازنه دایی کس وقت جناکه شباب 7 سال هم سرواد دیچن به هر تندی هم سرواد چیست بنچاف کرن گرتن ایریش سیاست اسیمیلاسیون کرن انکار امکارتینن ام بدنشی انتبه بون و قلص به امجی وقت و پروپاگاندا کاربینن اما دیتن گو لدیجی و نکتر کد یعنی الباجاره دیده سری داشته لالکه بری الکه جی وقت جان سرسان دست بکر و ده همان دمیده الباجاره توا بگرسی کی براستی جی ده اف سال داوی گم و گرسی بکینه توی جوشه ندیدیه تبدیل چه و هری داوی ده 1013 ده ل آمد الباجاره آمد گرسی ابو اوجی ام بزنن گرد واتا و نوروز جدا بو اكو فما بريزو جوانات خندن جل اقص على خليشان دو ايوه دم يعني نتني كرتجي نتني ايجو اند همبري بي برغالت تكوشان ايجو خواستن جو شان علي جهان شان علي جهان يدغو كروكي ديروكي شديت نعرف جلام باريس خواستن جو دوي رجع ديروكي ده او شيء ورجي بكرن دوي فكري ده بناتبون اما دفيت اميده بنفيت تنديت بالتمامي توليبونا نوروزا بكلام بري ام كارن جداتيا ودين كيركي ود دمك دريج قلت تبليبون كوار خورت بوهيس تنبوغو نوروزات بيروسكرين اما نتاني تبليبون وهيز بو جرينجياوي انجي جداتيا و نوروزي براستي پیام گو علي جل جهات دايين مثلا پیام بسكن شو يعني بتايبتي لقال حمو استنجين دولتين فيلي بتان وتوب وديسا بحزارن بوليس ديسا ببندان هروها جلك تشتركوا خصن جواكي بروقه بكل دستور دا كوجيل كردي در باشين دور بدن لقال كون حمو استنجيان
وی سالی گرسیا کو تبل نوروز بو هم روحیوی هم تبل بوناوی پر جدا بو یعنی هر سال وکی شاهیه که داتن لی بجارش بو دخوازه که هاتن اب دخواز چی بو و او روح درکت چی بو و دیسا پیامن کو درکت پیشی یا یک پیام آخری گرینگ هم بگرسیا خو هم بسکنا خو از باورم هم گله کرد هم گله گل ترکیه پرچکاندم به تمامیش بر گل آلبش ترکیه اتفاقی ماشی و ایگو ام بواره بهبره تکوشیجی تبدیل ببونتن کردبون بگلم پری آنی سر زمان گو هدفه و کرد پشکاو ناویشن هم بری به پرگالا فاشیست و هرتون بتکوشن و تکوشنا خو زیده تر بکن و پیش بخن عالی که در کردستان اتفاق کردی چقاسی مهمه او خدان نشاندن یعنی چکو نتوکی کرد لوربون وقت ناسنامه خو د پاراستن به جلی خوی نتوی لوربون بسکنا خوی نتوی لوربون بشه ترکیش وقت اتفاق دموکراسی رازم گوید چما پیش بکوه او خدان نشاندن افهمه هری گرینگ یکمین بو اما جه گرینگ تر براستی اف هر سال داوی ام تف هفرد شوپینن تندو ایریش الحنبری گره کرد و نچاره سرکرنا بسکریکا کرد هر رو بهتر بسکریکا ترکیه دموکراسی ترکی جی تک دب یرو آبوره ترکی جی تک دبش بروه از باورم نتنی لباجار کردستان لباجار ترکی جی به تمامی ریا چاره سریه در نشاندن به سکنا خواه به سلوگان خواه آنی سر زمان گو ریا چاره سریه جبرز اجلان در باست به یعنی چوا گو 2013 ده قادا آمده به میلیون هات تجکرن و آن دور ده به پیاما امروز جلان ده هات سر زمان به کیجا ریباز و بسکریک بر چاره سر کرن دوین امروز ده جی گل ریا چاره سریه دانشاندن آدرس چاره سریه دانشاندن گو برز جلانه و لازم قدامك ليز ده امبرز اجرام بفكري و فيزيكي ورا آزاد به افد قادات بتمامي حد هات ديتن ودي وك هم سياسة مدار هم آخافتوان بتمامي جاني سرزمان مسابقة دول ما باشتي ريت چاره سریه دان نشاندن جبر ویجی لازم گو دمکلیزه و گرن و دیسا وی خطه وک ایرو دستاتار و دولت از باورم اف پیاما هری گرینگ بو گوش قادا بلند بو نشتر نتخواستن گو اف yani جبرگو işte evdemek derece tamam hani hem tünde hem erişene ama da xwastin ku şark tibet şi hem beri gerek kurtmeşandan işte alikide işte Erdoğan dertkebin gotunat beji ama alikiti de şi hina biraz öcalan tecrid grande ev jnotuna had despekri ama evdema dawiye nizka sağlık bu go قدتن چنوی قد چنوی حدیتن جبر و دور ده از باورم نسکنا گل افوگو چوا گوبل دما بهری ده بمیلیون کس امضا دان هف گو برز اجالان ربری میه از باورم دقاده دجی اف سکن اف پیام هات داین خاطر سلوگان که بو بیشی سروکا بو او سلوگان تل کلان زیده برد işte ev slogan bas bu yani aslında rüya çare seriye danışandan hem o irade hat dittin ev peyama her Greek bu az be şikade dan devleti ama peyam bence dan meji go ser uyci bitekoşu berko beden em hevrene işte hedefe nikar var girtin jiber go hedefe gele bimilyona kadar tecekir yani tu parti تهز تتفجر لهم بري فائرشة جو أفشان صالة جو أمد بينن روبرو مابونا نهار نافيل سجهان من الندمة وهرو درت كتن إيرو دستاتار دبي مواقدان دي مجالاتنا جوار الجمهف أما دبيرو شيدا اشتبه قنقرة دسبيكر بنفروزا مليون أمهات الجمهف يعني جمرت قلت مجالنا ما نكارن بخوف ورن أم ناهل جو بخوف ورن أم ناهل جو ورن راب السلبية أف برسف هم دان دولتي هم جي از باورم دان مگو بتکوشن ام هستنه ریا چاره سریه اوه ریا سیمینه و مفتجی برز جلانه ده ویرو شده
بتایبەتی لە عالی تورکیەژی عالی ئیزمیر ئێستانبولێژی هەم gelê Kurd hem gelên dinêjî yên çekir jî beşdarî Newrozê bûn hem li gel şewt mercên hewayî hem li gel hemû astengiyan me medît ku îsal her sal bêtir bi biryar û bi dîsa bi hêz û coş tevlê ji buna îsal yani ev Newroz wê bandora xwe çawar ser pêşerojê hem ji buna gelê Kurd hem ji buna Tirkiye hem ji buna bigiştî Ya براستی یک از باورم گویم دفر و هم دولت و لگوری خواه هن انجام درخه یعنی چی درکت شد چی پیام هات شبکه خود دین پیش آقا لازم گو دین پیش آقا برای بازی ایریشا و نناس کرنا گله کرد تو سکریت نکاره ور چاره سر کرن و هر توم همبری به ایرشا بهتر که لکل خبری خستم که وی پیش بخه از باورم لعالی دولت لازم بود ساعت جعلی خود ور نقاش کرن اف رباز بکارنایم سرنا کفن و تیک چویه چون ایسال نوروزه ما گوتو بو دم سرکفتنه براستی جی ام نوروز جبو ما جبو گله کرد جبو گله کو بندست نسر عدن قاریت که بالتمامه نوروزك دسبيكا سركفتني بو يعني اف خدا ديار كركو اف دما سركفتني بيشروج ده ام چوت كارن بيتر خبري خستم بكن ام چوت كارن به هزو انرژيا گوت نوروز تركتيه ام بيشتر بخن وبنازي ماشي و هرتم هبن اما ام باورن و ام نوروز چوا گم ماشي دروش ما خود جي ما گوت بو ابدم دما سركفتني و اف نوروز ببدأ سبيكا سركفتني جبو قالي كرد جنا جوانا وقالي بندست بالتمامي ايجو نتنجا جي باش يقول التركي تيم برشخاندن هم كار كار ايجو اشتجن جوان وباوري وابدا ببدا ما عم سركفن وأف رياسة من مدينة كود قادات بريخستنا خبريخستن كريه وجوكوت على باشي تركي هم تشبكر فيمينيست كار بقرسيه تبدي بون اتفاقي ما بقرسيه اتفاقي ما تبدي بون شو هذا بخوا وكمنا اتفاقي وتبدي بون وأف رياسة من تركي بيتر بريخستن بريا شعر السرية يقول شوا قم القاضي نوروز المدان شاندان قام تكاربن نور الجمهة ام تكارن به پرگالا فاشیستیک ببین بکن گو پوشمان ببین حاله خواه بشه روش ده جی به فکریاته و بهتر پیش بکن ام باورم گو امید هنگی جیشی ده 2023 و اتفاقا گو الهمبری گلای الهمبری جنایی الهمبری جوانایی الهمبری پیش روشا ترکیب تمامی و دوی دما بهوری ده شی تک هر تک جل پیشیاوایی هلو باشاندن پیشیاوایی يقول بسر كفنجي ويدس أمبن أما لازم يقول يك شكاندنا تجربة جمر هاري روجا بكرينجة أما تشوا بتجربة قول سربريز أجلانه أو السكنة قول لقادنا بروزة دركتي أما تشوا بيترب أم تكارم بريخستم بكم بتجربة بشكل روجا والسركة أو وشار السركنة بشكل تركيب تمامي. أم تكارم بيجن قال قلت أز الليفرم أز همم و از لبینا خو و سروکی خو خودی داشتم اپیم دا نهاجی پیشم چهاری آماره هه چهاری نیسان مشو آماره هه هر سال هزاران کرد برای خودن آماره هه چه مگوت هشتی اداری باندور سر نوروزی کرد نوروزی کوی باندور خود سر مشو آماره هه که هون چه آبی شروع بکن و ساکورت کرماجی بناجی بپرسیم و درباس يا راست هر سال بقلم بري وقرسي شي قال ما ام تبهدل دين اماره اما هو كويش اني سر زمان يعني ايصال جداتي اوي خلقادان بروزيدان نشاندا لان بري وتندي تمامي دنگي بروز اجلان تركي وجهاني وكردستان بتمامي بلابو ام باور انه ايصال چاره نیسان گرسیاوی و تبلیغنا خورتر بش برگو لان بری به تجربه سکنامه به پلان سازی آنج و برنامه خودت دیار کردن لازم چه گو خودی درکتن قاده نوروز نجبو برز اجالان و لهم بری تجربه سکنک بلتک سکنا خو حاطب نشاندان به تبلیغنا مشا اماراجی و اف سکن خورتر به و باندور لسردستلاتر و
اگو و تهجی تهجی کردکم و برسبک هری خورد به بله ام گلک سپاس کن اجی سپاس کم دیسان نوروزا ما پیروز به امیساج نوروز در نکتنه هینا وقت بکری خواب برحی خواب کلجان خواب نوروز دهنه بله ام گلک سپاس کن بله تماشاوان خوبونه ام گشتن داده برنامه خواه ما خواست گشتن نوروزی بنرخیمن و باندولاوی چوال سر پیش روزید که ام گشتن داده برنامه خواه حتی جارك بمن خير خوشيده تمام خوش بن اجبرنا كن ببن ابوني روزنامه خوبونه و خوبونه بشوفن تماش